o le a fionga ri ti a kono i a tala peili mai Oklahoma. O le ngana wha Peretania, tui whe malo Annalisa Andrea Whatanga le lei. I le tusi le NSLV, o whaita wina o a fionga pa ia le tua. O le amaua mai tatou tusi pai tau ni tai ao, mai whianga inga fōu, tusi mua mua Paulo ia Timo Teolono mta upoe ono, pai upoe ono se o le sifulu. Wa fionga le atua. A le ami atua ma le loto malie, o le oloa tele lava lea. Wa tatou tele au mai lava se me tasi lalangi. Ua mauti no fo i tātou te le mawhai una ave ese ai te mea. A whau mau i tātou o mea e ai, ma mea e ofu ai. Ia ngata ai o tātou manao. A oe manao fia mau oa. E mau ai la tau le whauso songa, ma le mai lei, ma tina nau e tele va lea ai, ma le anga ai. O mea i e ngotu ai tangata i le whanonga, ma le malaia. Ua le mana o tupe, o le pongai leo mea leanga uma. O mana o te le fo inisi, na ese ai lewa le la tau le whatu atua. O tui ai, wati la tau e la tau i pupua ngai tele. Whamania mai lea tau le whaitamina o lana fiong pa ia, tu mau pelwi i ngai a te ie whaapapau. Our Bible reading for today is from the New Revised Standard Version. It will come to us from the New Testament, 1 Timothy chapter 6, verses 6 through 10. Let us hear the reading of his word. Of course, there is a great gain in godliness combined with contentment, for we brought nothing into the world so that we can take nothing out of it. But if we have food and clothing, we will be content with these. But those who want to be rich fall into temptation and are trapped by many senseless and harmful desires that plunge people into ruin and destruction. For the love of money is the root of all kinds of evil, and in their eagerness to be rich, some have wandered away from the faith and pierced themselves with many pains. May the Lord bless the reading of his word. O le launga i le suafa manu malo o le tua re tamā. O le tua le alo. Ma le atua le angang sa. O le matua o le launga e whapea. E le mawhai ona e ave. O le tala i le masanga i a Loto malie. Ma o lo tele e whapea. Ua tupu ae o i la ua wawa ai atu i le lalolangi malona matango fie. Wa e ai o re tō whā ma re whautanga re Loto i ate i la ua re masanga. E sili ei pe ana fili o lo tā ua ne yala i le olanga nei. Sa wia o le uso, Loto malie, sa ili i lo awala. A wa o lo tele, o le au sa ili fo'i i lo wala. E lua manga ala o le olanga nei. O le olanga wha atua i le lofa, ma le olanga wha le tino i le lofa i le larolangi. Wha mua ona sa ili o le malo o le tua i lo tātou ne yola. Wha mai o lo tātou maua ai o le anganga atua, ma le loto malie. O wale o lo sili lama lea e pito sili atu lona tā ua, mo oe mau, o le alofa mai le tua. Ia e wha mua le tua i lo wala. O na ua sa ili atu le malo o le tua, ua nā o oe lava i lo tau mawhai i totas. A whai fōi olo e nofo ma e tausi le a mi o atua. Vivi'i whawhitai i lo nā lofa tele na wā. E iei o mata upu e te tipu mai i le whiliwhilinga i te tonu o lo tātou ne yola. A wāle a wanga o lo mata ua nei mata
I le tupu mai o mea whai mai te tonu o le lalo langi nei. O le ale whiriwhilinga. O le nā lava le vaai o lo tā ua mata. Ai a tā ua whātua tua ma usu si tai i le atua. E le vale so tā ua taui. I le whengai mga ruenga le tau se aina o aenga. E mana tu ai o tātou te mā o lo soifu mai. Ma o tātou te mā ua whai tia. No la tau wholanga. I lea o awina ma le tau se aina o i tātou le whanau. Au wā le alofa. Wha atua. Ua tātou i loa le lei o tupu anga atoa o leo langa wha vai. Mai te tonu i o tātou ainga. E pala lava o tā ua lima. I ringa lui tausi ainga. O le ao le whatatau i le malo o le tua malona whingalo. E moni lava e tinga aina o sa ili. Ai Manuia o le taui mai i le tua. E le hei lava se vai o ta oto mai